Winston Churchill, British Prime Minister Jumni lai lo nito in ropui laya ramshwai to ropui berti a mitinan ngai le Nobel Prize health polo dong to Sir Winston Churchill he kumsang kazariat somsari pali November ni somthum khan Oxfordshire khwa England rama alo pianga aming pum he Winston Leonard Spencer Churchill ania rinlo tak main anu hian thlasari chaw apai nu in ashinga anu po in ringman meulawa puipun na akalai naw avei thuta meichezun ina ashing tamai ani apa hi lalchung kwa Dukes of Marlborough thakal zelami ni in aming chu Lord Randolph Churchill ani a anu hi American mi house afanu Landy Randolph Churchill ani thung Winston Churchill hian pian pui una mi pa pakhat anei boka kumni ani achanga kumruk ani thleng hi apu na tho na Dublin Ireland khopuya an chung kwa in an chenga apu hi heti lai hian Dublin a hian viceroy ni in Winston Churchill pa hi a private secretary a mang thina ni Dublin a hian lekhalam te po azir vetana an chung ko naw tu ama tlei tu ni bok Mrs Everest Țawng lekhabu chi shang a chher pui thin ani Churchill hi anopan lai changin upaten rote ko le sepa hang mayan lo ti thin ang ngai dan nei vetat lulul zet meile ma ania ding sang tak mai mi ani rewa anopan lai hian sikul lama po ati cha em ngai lem lawa lekha thiam thei em big lawani exam na ati cheve thei hle a ama ero chumi tumru tak mai ania pol ason chove thei zela ni khwa alo sha de nu chuan sipai military lamzir turin Harrow Rifle Corps azoma atei maboka royal pol tokin apa swak ve a ti chuan kumsang khazariat somkwa pathum khan British ram sipai lamzirna sang zok Royal Military College zomatum ta a no pang thiam thei tak ani lo boka chumni lai entrance exam a hlo chama ma se tumaru boka avoi thumna ating chove thei ta a kumsang khazariat somkwa panga khan thatakina chhuaka second lieutenant angin na amunga lani kumsang kazariat somkwa panga khan Churchill kumsom ni pakhat mi lek alani line apai na thi san tamaya apa an boral ta ka hian aril ru athang har na sa hle a tumru na namen lo nei phata a adam chungin miro puile atangkai ni atum na sale zwalta ani ti chuan sipaya tang chhauzela miro puile za kai ni atum boka anundan po sang hle a second lieutenant lo chu akham lo le china anu in poisa te aron thon bel china chu po chu du tok lovin kai san wat dan le sum tam jok hailu dana dap china indolaya chanchin bumi ten an chwa tor indona mun shanga ommek te report ajak ta china a hlo tling hle a London lama chanchin butam taktan indo chanchin azia sak china heiwang hian mi shat a hlo hle a sum lampo tam tak ala lutani chutia alo hlotlin chauze la chuan rem chang la in indona thom omna ram shanga anna son kwaldan an dap china anu in mersha tanga boka munpoi mo tak tak an son kwal china Cuba ramate India ramate South Africa ramate le Sudan ramate ahun tam tak manga heti lai hian indona lam chanchin bua azia baka le khabu te po aziak china ni ama hian lar pha in mi poimo mershat po tam tham tak asyam man ani Indo pui pakhat na lai khan ni na sang tak First Lord of the Admiralty na achel man ani hetia ram shang indo na muna om kwa lai hian mun lo om tak te po apal tlang china South Africa om lai hian voi khat chu an mel malamin an man nge a tanina an khung ani ma se atumaru boka tanina alu tirni achangin chu ta tanga chwadan churim takina zong china tanin hung na sang tak chu zwan khumin achwak ta nge ani kumsang ka zakwa pali khan Churchill hian anupui tur Clementine Hosieri chu puipunna pakhata atonga aril ruwa acham renga kumsang ka zakwa pariat khan choi khomna pakhata anin tong le a anin du chau hle a kumsang ka zakwa pariat kum top lama khan anin neita ani fa panga nein chung ko hung tak an din ta ani Churchill makdang dai na deuh pakhat chu ama hi tong fiahlo kan ti ang chi hi ani a tong mala es omna reng lam fia theilo ang hi ani a khati lai theka chuan hetiang hi pian swalna a ngai ani harsat na tam tak ama athlenarin om ma se Churchill hi atumru ema theito pa inzir chawin ka pian swalna hian harsat na min thlen lawang tiran chungin na thok thina atopa phei chuan dam lei theilawa an ngai nat na chuan ati boy ta reng lawani South Africa tang alo ho no in politics lama azwang luta a
kumsang ka zakwa general election khan all thambiala conservative party ta na dinga he in thlanna a hian chiang takin thlantlin anita ani heti lai hian British Rama member of parliament te hian hlo an nei lova ama la hi house of vaksi lova chuwang chuan paisa mu nan British Rama le America Rama te thusoya zin kwalin a hun mang china paisa tam tak a hlo chhuaka mi ten tong fia lova an ngai khan thusoin e zong ta ni chu chutia politics lama alu chho zel ta ka chuan ram avei chole a angai dana huai takin ading china sarkarin sipai a enkol dan chungchanga le lek phei chuan tulova poisa anti riral nem zia huai takin atlang au pui china ni angai dane na inkal thu atama wangin conservative party po chu aswa san le taknge nge a kumsang ka zakwa parok khan liberal party a ain pe a Manchester Northwest a MP tan thlantlin ani le ta ani Ramasona Kailonia Asia Tawangin Ramshang Shangte Zalen Taka anin sumdon tomnalam anorna sa theile a he hi tun thlenga ramchang kangte masona Kailona nita ani kumsang ka zakwa pariat khan Churchill chu chumilam enkol tulu kabineta an hlangkaya president of the board of trade anita hialani kumsang ka zakwa soma pheichuan home secretary a hlangkai ani le a hemi na achel chung hian sipailam enkol na na satakin ma ala china lotlin po lotling hle kumsang ka zakwa som pakhat khan sipailam enkol na sang tak pakhat first lord of the admiralty na achela indopui pakhat lai khan hena ropui takhi waisen takina thok ani British sipai engkai shwaidan te na sataka siam tha in ramven himna na satakin na ti chaka kumsang ka zakwa som pasari khan Churchill chu Minister of Munitions an langkai le a hemi na chelai hian British sipai te ti changna lamatan nasale zwalin ma ala ani kumsang ka zakwa somni pali khan a party chwa san tak conservative party a alut le a na sang tak apa poina lo chelto chancellor of the exchequer na achel le a kumsang ka zakwa somthum pakwa indopui pani na rim alo namtran khan ama a na lo chelto First Lord of the Admiralty abok khan an son led le a indopui pakhat na laya na tho that ema wanga he na hi pek le ani kumsang ka zakwa somli khan Churchill hi British Ram Prime Minister aloni ta dera hun khir khan tak mai indopui pani na laya ramshwai tu ropui tak le chak tak ani a USA ne na chak taka British Ram hantan dun theina chantele Hitler ameu po atlom tak na chan pakhat kha ama hi ani khoveram shang shang ten athorim na le tumru na hi an ngai sang le a shwai tu ropui le hwai sen ti in mi ten an soi chin ani term khatluang taka prime minister na atho no in atam le lama hi chuan an party an chaklo wangin a chol leiloka chumi zo term kumsang ka zakwa samnga pakhat atangin avoi ni na atan prime minister na achel le a athei top cho in ram ashwai le a hemi chung hian British ram le US ram in leichin na thuk tak asiam chawa hemi awang hian tun thleng hian tho hong na thatak an la nei zelani ashe sel ne tin tak mek lo awangin April tha kumsang ka zakwa somnga panga khan sarkar na chol sanjai rel ta a na cho sal nu hian le khazia le lemzia lama hun mangdeu berchina le khabu tam taka ti chhuaka indopui pani na lam chanchin buruk lai ze aphei chu shal atla le a kumsang ka zakwa somnga pathum kha Nobel Prize for Literature ale khaburo pui tak zia te awangin adong hialani kumsang ka zakwa somruk pathum khan America ram chuan honorary citizenship achung chuan ema wanga ram khwale tuini na an pe hiala le kathiam thei tak ni lo ma se athorim na le tumru na awangin ramtan na ropui taka thoka ram shwai tu ropui berta zinga soitel lo theilo aloni ta ane university pasari lai na tho ropui ema wangin honorary degree shang doctorate degree telin an pe a kumsang ka zakwa somnga pariat khan aming choin Cambridge Churchill College ti zirna in thatak ading ta hialani choi moina dangpo tam taka donga fam kim lo mishing kan ni awangin miro pui tak tak po hi soisel tur engemo tak chu anam fo thina Churchill po hi anun phung chen khata le ram shrai tu ani laya thil thleng engemo za ta mi te soisel chu akai na save hle thawani ama ero chu en ton tlak na lai kan mu thiam ero chu apoi mo hle Churchill nuna en ton tlak tak mai chu atum ru na le thorim na hi ani no pang le khathiam thei tak po ani lem lawa tong fiahlo le piang swalami tangai ani amero chu engma ina hlotlin na adang zo lawa
chanem ngai tak le hwai sen takin ati turati a tun thlengin ramshwai tu ropui berte zinga chiar alo ni ta ani achoi moina don ringot po chiar tham fe om Winston Churchill a kam chuak then khat te lo tar lang le ila le khathiam lo te tan mi te kam chuak tu fing toy chiar fo hi thil thatak ani thudik chu nial ne theih lo ani hwat na chuan a bei mai thei shatlem na chuan a musit mai thei bok ma se to pa chuan dik na chu heta a oma ading reng athim zonga thil thlir thin chuan van nei na hun rem changa po har satna an muliana a eng zonga thil thlir thin te ro chuan har satna engkima van nei na hun rem chang an muthiam thung politics chu naktu ka kar le a thale a nakuma enge thlengdon ti soilok thei hi ani a anuwa enga tinge thlen tak lo ti po soifia thei hi ani mi a chu mani ril ru le hoi zong thlak thei lo hi anni mel mai nei mo a tha e I hun kalme ka enge mo tan I che chhuak ve to ti na ani nunglam I thlir thui thei pole malam I mu thui theiang kan don mangin kan nunga kan pek chhuak mangin nun na kan siam